babu 55 dambugal capanɗe joyi e jowa ɓangal ka riyadu salihin ngal yewta en fadlu zuhdi ɓural fi ruɗagol fi tertagol fi duniya oɗo aduna wal hassi e yamirgol yimɓe ɓe lerɗina ɓe ala taqalluli e dow fanɗinagol min ha fi oɗo aduna bimana fanɗingol fi aduna jasina fi aduna wa fadlil faqri e ɓural ko woni kon e basal haray noon dambugal ngal ko juutungal kangal babu 55 hamsu wa hamsun e no gasa ngal ƴetta darsu ɗiɗi no gasa ngal ƴetta darsu tati ala kulli haal ngal heƴata e darsu goto qala llahu taala allah teɗuɗo towɗon o daali innama masalul hayati dunya ande no misal gurdam aduna kama in no wayno ndiyam anzalnahu minas samai fahtalata ɗan jillodira bihi e majjanna batul ardi mimma yakulu nnasu wal an'am hatta ida ahadat il ardu haasi leydi ndin jogitike zuhrufaha cuɗari mayre on mbimana e puɗi ɗin fuɗi labama wa zayyanat ndi cuɗike moƴƴa wa zanna sikka fellita ahluha yimɓe remuɓe ɓen e mayri jorremuruji ɗin ɓe sikka annahum no kamɓe qadiruna hiɓe wawi woni alayha e dow demal ngal e dow howgol ngol e dow renugol ngol e dow aynugol ngol e ɗaɓɓugol awdigol ko ɗum waɗi silaba moƴƴi ɗum e nder ko ɓe welti ɗon ɓe felliti modiki ɓe gayna sabu labegol ngesa mban sabu labegol puɗi ɗin a taha aramba amruna fiyake amen bimana fiyake ko fanda ɗo kon ko fiyake halakuye laylan jemma aw naharan fa ja'alnaha min waɗa ngesa mban haswidan soñamba ka allam tagna tawa sikka mba ñiɓano bil ams kadalika nufassilu l ayati li qawmin yatafakkarun amma en addi firo aya on kono amma fen suttugol mo moƴƴa en yilsoto ka tafsirul qur'an tafsiru arano mo addi ɗe wadde on wadribu lahum wa qala taala allah dal nokkugo waɗanɓe masal al hayati dunya kama in ɗum no wayen ndiyam anzalnahu min as-samai faktalata bihi nabatul ardi fa asbaha tun ɗum wontoya hashiman ko ɗum woni yoru ɗum tadruhu riyahu hendu ɗum wifa ɗum ruyna wa kana lahu ala kulli shay'in muqtadira المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى لدال نكوغو علموا كوني أندي أنون هتين بفي أدنا أنون وكلني بفي أدنا كوني فامي أنما الحياة الدنيا نغرنا أدنا لعب كفي جندار ولا هون إبلاد وزينة إتشداري ولي فتي كدوية أدنا وتفاخر إمان تندرقل بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مثل النوى ونطبع أعجب الكفار هون دو هفر بمن نباتو پودي مكون ثم يهجو رفتدون لبه فتراه توي إتو ياد مصفرا هنو سويدي ثم يكون طعما رفتي وانتكو منكتي وفي الآخرة عذاب شديد وما غفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى زين كدنا نام للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة كوبيجة توناد من الذهب والفضة والخيل المسومة بوتشمان دينادي والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا على ذلك بفوق نفه ينقرن أدناني والله عنده حسن المآب وقال تعالى يا أيها الناس كونوا ييمبه إن وعد الله حق أن فدور الله ننكو غونغا بمعنى wonde on maayayi immite ɗon hasbe ɗon yoɓe ɗon joddi golle mon ɗen ko ɗum woni ko fanda yiite ko goonga aljanna ko goonga fala tahurrannakum wata hudu on alhayatu dunya wala yahurrannakum wata hudu on billahi kalla algarur huduru wa qala ta'ala alhaakum maapini on attakathur folondirgol fi jawle ɓiɓɓe hatta zurtum ha joni on maayi on juuroyama on surrama on juuroyama almaqabir kabaruji mon kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin wa qala ta'ala wama hadhihi alhayatu ad-dunya ɗan gurdam aduna wonal illa lahawun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirah musidɓe julɓe ande ko wi'ete ko gurdam ko wiyete kon galle ɗen ka lahara lahiyal hayawan ko ɗan ɗon wiyete gurnan law kanu ya'lamun ko raɓɓiɗi kon wal ayatu ayaji arɗe ɗen fil bab e dambugal ngal kathiratun hiɗe ɗuɗi mashhuratun ko ɗe lolluɗe wa amma al ahadith amma hadiseje ɗen fa aktharu e ko ɓuri ɗuɗude kon
fa aktaru hiɗe ɓuri ɗuɗude min an tohsara dinde ɗe moftete bi mana hiɗe ɗuuɗi feƴƴi kontugol ɗe anda ko ɗe jelu fa nunabbihu en findinay tun bi tarafin peccelnina min ha e majji ala ma siwahu e dow ko tawata ko tana majji. An Amr ibn Auf al-Ansari radiyallahu anhu yettama yo ɗo sahabajo anna rasulullahi wonde nde Allah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ɓe neluno Aba Ubaydata bunil Jarrahi radiyallahu anhu ɗon ande jangi qissa ka suwar min hayati sahaba on yiltitoto ka suwaru ka tafsir suwaru min hayati sahaba mo waɗuɗen e fi andugol kombo woni o ilal Bahrain ɓe nelimo faade ka Bahrain yaati fi yo yaw addoya be jizyati ha duuti ko ɓen yoɓi kon sagalle ko ɓe yoɓi kon fa kadama bi malin o arde e jawdi boyi min al Bahrain o ittori ka Bahrain ton fa sami'at al ansar ansariyankoɓe nani bi qudumi Abi Ubaydata artugol makko ngol fa wafaw salat al fajiri ɓe hittini ɓe fof maɓɓe ɓe randi ɓe tumbodiri ka julde subaka ma rasulillahi wondude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɓa nelaɗo Allah on juuli insarafa ɓe wonciti alegoy ɓe hooti fa ta'arradu lahu ɓe weeɓitanimo alegoy goto kala ari leemen ni yeeso makko fiisi tawi o senday okra ɓe sagalle ko ɓeɓe Bahrain yoɓi kon fa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o moosi hina ra'am tuma nde o yirunoɓe o alhaali tumma qala refte nelaɗo maki azunnukum miɗo tanƴini tun onon ɗo sami'tum on nani woni anna Aba Ubaydata wonde Aba Ubayda qadima o addi bi shay'in goɗɗum minal Bahrain immorde Bahrain no mi yiri on ni mi tanƴinike on nani wonde Aba Ubayda addi piiji itti Bahrain ne fa qalu ɓe jaabi ajal ya rasulallah ko non woniri nelaɗo naam fa qala nelaɗo maki awa abshiru welte wa ammilu tasko ɗon yelo ɗon ma yasurrukum konko weltinta on fa wallahi mi wondiri Allah mal faqra basal wonali akhsha alaykum ko ɗum ɓura hulɓinade e hoore mon walakin niskoni min akhsha komi ɓuri hulde antobus ɓe maki fa wallahi mi wondiri Allah mal faqra wona basal ngal akhsha alaykum min mi hulani on na basal min mi ɓuri on hulande walakin niskoni min akhsha komi ɓuri on hulande antubsata duniya ko fi nde aduna fontoto alaykum e dow moɗon kama busitat won aduna on fontorno ala man kana qablakum e dow ɓen additiɓon bimana bani Israil fata nafasuha hande kadi ɓe adodiri e aduna ɓe hilni ɗum ɗon e fata nafasuha adodiron e aduna on hilnu ɗum kama tanafasuha wano ɓen adodirno noon e aduna fatuhlikakum o halka on kanko aduna on kama ahlaktahum wano halkirnoɓe feƴƴunoɓe min ko ɗum woni komi hulani on muttafaqun alayh. wa nabi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qala o maki jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on jooɗino alal minbar ka minbar hutubugol wa jalasna hawla min fof min jooɗi takko nelaɗo fa qala ɓe maki inna mimma akhafu alaykum ande komi ɓuri on hulande min baadi ɓawan simi maayi komi hulani on ɓaawa an ma yuftahu alaykum ko udditanoyte on min zaharati duniya immorde e piindiji aduna wa zinataha e cuɗariji aduna ko fanda piindiji aduna e cuɗari aduna bi mana ko jawle aduna ko hakkele goyi ko tawi jawdi aduna wona goɗɗum wona garante nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗi misal ɗum e piindi wande piindi leggal labatum kono sattata ha ƴetta piindi ñaama sattata ha ƴetta piindi ɓornoɗa piindi ko ngari tum ko heña kadi si neeɓi ɗon e nder balɗe ni kadi hara ɗum ɗayɗi nangen tappi kadi yani ha ko noon ɓe considiri jawle aduna muttafaqun alayh. wa anhu ƴettama e Abi Sa'id toujours anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ɓe maaki inna duniya ande no aduna hulwatun ko cuɗari khadiratun heccuɗundi wa inna allaha kono no Allah ta'ala mustakhlifukum o lontini on fiha e mayri fa yanzura fi yo ndaru kayfa ta'maluna ko honno golloton fattaqu dunya rene e aduna hule e aduna
wattaqu nisa rene e ɓe sonnaɓe. ɓe sonnaɓe o na yamirayɓe ko moƴƴi ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe kon ko yamirayɓe ma taƴugol enɗan, ko yamirayɓe ma yeddugol Allah subahana taala, ko yamirayɓe ma oñagol e fi hedditiɓe ɓen. nde laaɗo maaki rene e aduna, rene e sonnaɓe. rawahu Muslim. andita noon ko annduɗa wo, ko marɗa hakkil wo, ko hooliɗa hoore ma hiɗa jangi faami wo, ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓurma. ɓe yurnike ha ɓe ndaari ɓe tawi a mara dansere ko bonnata diina maɗa kan ha hewti ɗiɗo ɗiɗi, ko ɗum waɗi so ɓe wi ya reno e majji. sa yawitike ɗi aduna e debbo, sa yawitike ɗi a yawike ko nelaɗo huli, a yawike ko nelaɗo mawnini fiimu, ko an noon andi kon to kiffuɗa. wa an Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala nelaɗo maki allahumma ya an Allah la aisha nguure ala illa aishul akhirati, sowna nguure lahara. muttafaqun alayh. bi mana ko nguure on ka lahara ko on woni ko ɓe konsidiri ɓe luutodiri e meɗen hannde. enen kala mo heɓaki étage carolé, kala mo heɓal 4x4 blende, kala mo heɓali compte bancaire ji ɗuɗuɗi, kala mo heɓali haray hino konta on ɗon o barkali, on ɗon o kelɗali, on ɗon o fina, on ɗon o considiraka. wa anhu ƴettama e makko an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala o maki yatba'ul mayyita, ko jokkata mayɗo salasatun ko piiji tati jenteɗi musidɓe julɓe. ko jokkata ma an o wonɗo lan jentade ka danki mum, an o wonɗo lan jentade ka avion, an o wonɗo lan jentade ka juulirde, an o wonɗo lan jentade ka ngesa, an o wonɗo lan jentade ka bureau, an o wonɗo lan jentade ka nder oto. ɓayno miɗo andi woni miɗo jentede ɗiɗo fof, ko an wona yeetede, wona yabbugo mi sangal e goɗɗo. ne laaɗo maki ko jokkata oɗo mayɗo si o maayi salasatun ko piiji tati: ahaluhu wa maluhu wa amalu, ko ɓeygure makko nden, famille makko, musidal makko ngal, e jawdi makko ndin, e golle makko ɗen. ɗiɗo fof jokkaymo ha ka gabu. fa yarjaw ithnan, yilto piiji ɗiɗi siɗi hewti ka gabru ɗi turna ɗi hoota ɗi accamo ɗon. wa yabqa wahid, heddo gootum. kun ha Allah hara kun ko moƴƴum. si tawi o hittinno e fi aduna piiji hedditiɗɗin fof o welsindi e kun ɗon, o borrama, ko kanko e kun ɗo woni ko wondata ɗon. so welsidino e ɗi fof o hittini fi kun ɗon, o watti yiile kun ɗon, haray o marsini. kon ɗum e honɗum yiltoto, yarji'u yiltoto, ruttoto ahaluhu wa maluhu, ɓeygure makko nden e jawle makko ɗen. no gasa sa maayi ɓe wattinama ɓe waɗama ka 4x4 wal ma ka oto ma, oto ngal ko arata ko haaka dambugal kuuru berɗe ɗen, ko ɗon ngal yiltoto. ɓeygure maɗa nden, ɓiɓɓe e modiɓɓe e mawɓe e nene gotoɓe e musidal, ɓeɗo ɗowtama haaka gaburu, ɓe wattinama ɓe turna. wa yabqa heddo amaluhu, golle makko ɗen, in kana khayran fa khayran wa in kana sharran fa sharran. moƴƴine golle men ɗen, vérifie golle meɗen ɗen. muttafaqun alayh. en andi ɗeɗo ko enen e ɗeɗo woni ko heddodata. wa anhu ƴettama e makko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta addoyte bi an ami ahali dunya, ɓurnoɗo neminede on ka aduna, le plus riche du monde, ɓurɗo jogade jawdi on fof ka aduna, fottanano ɗon ko ɗo ɓurno wonde multimilliardaire. hande ko eɓɓeten ɗum e muɗum, hande ko no Bill Gates en e ko nanditata e mum. min ahali naari, hara noon ko jeeyaɗo yimɓe yiite ɓen, ɓurnoɗo riisude on ka aduna, kono hara ko jeeyaɗo yimɓe yiite, hara ko naatuɗo yiite, bi mana yawmal qiyamati, ñande dargal o adde. fa yusbahu o mutine finnaari ka nder yiite, sabhatan mutinande wootere, o mutine toye, o ƴawne o darneɗa. summa yuqalu, refti wi'e yabna adama, kayo ɓiɗɗo adama, o ɗo ɓiɗɗo adama ko fanda ɗo, ko wonno ɗo risal ka aduna, mo fottanano ɗon kon ɓuri jogade jawdi, kono ko keefeero, ma ko o naafi feyjo, ko naato o yiite, o mutine ka yiite nde wotere, o ƴawne, o nodde, o lande. hal ra'ayta hayran qattu, est ce que a meeɗi heɓude moƴƴere e fawtere e weeli foti ha hande? hal marra bika, taw si feƴƴirima na'imun nema qattu ha hande?
fa yaqulu o jaabo la wallahi ya rabbi o ye Allah mi wondiri joomi am mi meeɗaali heɓude ɓuttum mi meeɗaali heɓde weli foti hara noon wiwɗen ko o ɗo wonno plus risal du monde wa yuta adde bi ashaddi nnasi ɓurnoɗo sattude e yimɓe ɓen fof bu'san ko wiyete kon baasal fi duniya ka aduna kono hara min ahlil janna ko jeyaɗo yimɓe aljanna oɗo kadi si o addama fa yusbahu o mutine sabgatan mutinande wotere pet fil jannati ka aljanna ɓe mana dambuɗe aljanna ɗen uddite o naata nder ton o ombe minute goto o udditane o yalta o cikkoɗa hunde goye o ñamali nder ton o lande fa yuqalu lahu wi'anemo yabuna adam hal ra'ayta taw sa heeɓi bu'san ko wiyete kon sattede ɗattu ha hande hal marra bika taw si feƴƴirima shiddatun sattede ɗattu ha hande fa yaqulu o jaabo la o oye wallah ma marra bi feƴƴira allam bu'usun tampere ɗattu ha hande wala ra'aytu mi al shiddatan tampere ɗattu ha hande rawahu muslim allahu akbar jaka en faami firo hadis nelaɗo ko makuno kon ɓawoɗa jaka gurdan ala sona gurdal lahara ya akhi ya ukhti bandirawo an sonnajo e gorko kala ko goɗɗo heɓi nema e weeli foti teddungal ka aduna ɗo si tawi ko yo maayi o naata yiite haray marsali kala tampere e sattede ko goɗɗo heɓi ka aduna ɗo si tawi ko yo maayi o naata aljanna haray wona fus mi torke noon Allah subhanahu wa taala yo okku en ɓuttu e nema e laamu e teddungal e welo welo ko aduna ɗo ta kadi battana men on ko natugol aljannatul firdausil ala ko alda e hasbore ɓe firde qawluhu wa anil mustawridi buni shidad radiallahu anhu yettama yo ɗo qaala o maki qaala rasulullah sallama ma duniya aduna wonali fil akhirati ka lahara nesirama illa mithlu ma yaj'alu ahadukum sona embere ko goɗɗo e moɗon waɗata usbu'ahu hundu makko ndum fil yammi ka nder ilol maayo ngon o townandu hundu woturu de wona kolli ɗiɗi sakkona ɗi ñeɗay goɗɗum falyanzur uyi on tigi ndar bima yarji u embere ndiyan ko hondu makko ruttudi ko emo hondu woturu ndun embere ko ndu ñeɗi kon o mesira ɗan ndiyan ko hondu ndu ñeɗi ɗon kon e ndiyan heddiɗan ɗan ka baharu haray ko ndiyan ko kollum makko gotum ko ñeɗi kon ko ɗum ɗo woni aduna par rapport e oɗo baharu bimana ko baharu on woni aljanna ko ɗan ndiyan ɗan o ñeɗi ka kollum ɗon ko ɗan ɗo woni aduna ko baharu hedditiɗo on ko ɗum ɗo woni aljanna joni noon hay innanoɗa ya ñeɗir jungo ma ngun tew bal hay innanoɗa ya yaw ƴoga ya siyonwal bal hay innanoɗa ya yaw hebbina fifaru bal hay innanoɗa ya yaw hebbina sitornowal tew ndiyan pellet mo suɓinima ngal sitornowal tew ndiyan ɗon e on baharu hedditiɗo ɗon en fof hiɗen felliti ko baharu on tigi sunanto kon o wakkiloto kon o ƴettata a kala jawdi e nema e teddungal aduna ko ɗum mawni wo ko ɗum mawni haray misal muɗum no fota e ɗan ndiyam waɗaɗan ka kollum e embere konko hedditi ɗon ka baharu rawahu muslim wa an jabir jettama e jabir radiallahu anhu anna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam marra ɓe feƴƴirno bi suuɓi ka marse ñandego wannasu tawi yimɓe ɓen kana fattayhi hiɓe seraji marse ɗen fof fa marra ɓe feƴƴiroyi bi jadiyin awa tulde e dammil a sakka mayyitin awa ngil o sikkiti so tawi woni maayi fatanawalahu ɓe hendi ngil fa akada bi udunihi ɓe jogiti nuru maggil ɗon dammum kum ɓe sikkiti maayi ka maayali ɓe nangi nowru kun ɗon dammu so maqala refte ɓe maki ayyukum ko hombo e moɗon yuhibbu yiɗi an yakuna nde laatantomo haada lahu nde ayyukum ko hombo e moɗon yuhibbu yiɗi an yakuna haada lahu nde kunɗo laatantomo bi dirhamin sabu yo ittu dirham jadin ko sarihum ma ɗum awa dow kullum burure ɓurkum e fanɗude ɓe mana ko hombo e moɗon wakkili ittugol dirhamu noon ko jawdi buy
fiyo suudu ngel ɗo dammel battingel ka maaya nandungel e ko maayi homboye mo wakkili ɗum fagal ɓe ma nuhibbu min yiɗa de min yiɗa annahu lana bi shay'in nde kunɗo wodiranta men yeru cuggu ɓurɗo e fanɗude bi mana min wakkilaki ittugol ko fanɗi o min sooda ngel ɗo wama nasnaw bi nelaɗo ko ɗum min waɗata ngeel hay mo hokki men ngel min faalata sakkona min itta 25 francs min sooda ngel ɗo min wakkilaki summa qala rettinalaɗo maki atuhibbuna annahu lakum hiɗum yiɗi nde ko wodanta on hara on itta fus awalegoy qaalu ɓe wi nelaɗo wallahi min wondira law kana hayyan hay so tawi kun dammum ko wurunokun kana ayban kun woni koko wondu kun e ayibe haray min faalaka kun na fere makkum maayi innahu asakkun kun ɗo bimana koko wonkun e sikke mayde bima asakkun bimana ko ɗuyti kun wona timmukun ko tosukun asakkun ko tosukun fa marra ɓe feƴƴiri yiltutoɗen dow bi jadiin dammum asakku tosukun arten noon ka wonnoɗen ɗa ɓenni manu ɓe wi innahu kun asakku ko tosukun fa kayfa ko honno noon wowo mayi tun desako kun mayi kun kadi haysko kun wurunokun ko kun tosukun fa kala nelaɗo maki fa wallahi mi wondiri allah ladduniya ko aduna on ahawanu ɓuri hoyde jaata yawite sabote alallahi ka allah min hada alaykum di kun dammum ɗo ko hoyi kon e jungo mo haa ka yawiti ɗon ɗon kun jam dammum tusukun may kun on konsidirakum awa allah hino ronki konsidirde aduna ɓuri ɗum rawahu muslim enen ko won ɗen pirande ko won ɗen wardande qawluhu ɓe firande ka wiɗon kana fatayhi ay an jani bayhi ko bangeji seraji marché ɗen wal asakku ko wiyete to sokun asakhirul udun ko dammum fanɗa nowruhum fanɗa noppum wa nabi darri radiyallahu anhu qala wi kuntu mi laatino amshi miɗo yaha ma annabi wondude annabaji allah sallallahu alaihi wasallam fi harratin e nder nguleyndi moƴƴa noon bil madinati madina fastaqbalna uhudun min fewtiti e fellu uhud fa qala ɓe maki ya aba dar qultu mi wi labbayka ya rasulallah fa qala nelaɗo maki ma yasurruni mi yiɗa min muhammadu anna indi nde wodantalam misla uhudin sifa fellu uhudiji tew haada ngoɗo nde mi heɓata wano ngoɗo dahaban kange tamdi alayya mi wonda e ɗen mi feƴƴidira e ɗen salasatu ayamin balɗe tati wa indi tawa hino heddi jungo an min ho immorde maggo dinar goto ten bimana min mi yiɗa nde mi heɓata wano ngoɗo teftulde kange tawa mi wonda e mum balɗe tati hara hani miɗo heddori garamu goto dinar goto illa shay'un si wona hunde arsuduhu li daynin ko tawata mi yoɓitiroyi ñamande illa an aqula ma si wonande mi wi'anta bihi ɗum ɗon fi ibadillahi e nder jiyaɓe allah ɓen mbi mana nde mi jonnata ɗum ɗon fi ɓeɗo jiyaɓe allah hakada wa hakada wano ni an yamini ɓe warri ni mi innira jiyaɓe allah ɓen ni ka ñaamo wan shimali e ni ka nano wa min halfi e ni ka ɓaawo mi mana awalegoy ɓe waɗiri ni juuɗe maɓɓe ɗen kono noon ɓaytu wona vidéo ko ɗum haɗata yi on donc nelaɗo maki si wona awa mi arsuduhu mi uddiray ɗum li daynin ñamale kala ko mi ñawli refti ko hedditi kon fo muɗum si wona mi wi'anayi jiyaɓe allah ɓen hin nane ñaama ɓe fereto fo muɗum e nder balɗe tati fa gala ɓe maki innal actarina ande ko ɓuri ɗuɗude kon ande no ɗuɗiraɓe ɓen ande no ɗuɗuɓe ɓen ka aduna ɗo humul alluna ko ɓen wontoyta fanɗuɓe ɓen yawmal qiyamati ñande dargal illa man qala bil mali hakada wa hakada si wona warruɗo jawdi ndin ni an yaminihi wan shimalihi wa man khalfihi bimana jonnira yeeso e ɓaawo nano e ñaamo ɗuɗiraɓe ɓen ka aduna ɗo ko ɓe wontoyta fanɗiraɓe ɓen ka lahara si wona on finance ɗo jawdi ndin nano e ñaamo elaɗo maki wa qalilan mahum wa qalilum mahum fanɗi wonowo ɓen yallah waɗen ka ɓen fanɗuɓe ɗon to maqala li refte ɓe makanilan makanaka wonka place ma ɗon nani alegoy habbolan ɗon nani la tabrahu wata iwɗon hatta atika hami are nani o wi o summan talaga reftinelaɗo allah on yeehi fi sawadi layl e nder niɓe jemma ɗen tumɓere jemma o yeehi ha tawata wara ha o mutitoyi fa sami'tu minani toon sawtan hito fagadi irtafa tawi hito ngon noon no towi moƴƴa noon
fatakhawwaftu mi huli an yakuna nde laatoto ahadun hara ko goɗɗo arada linnabi woni ko sakkine laaɗo Allah ton faalamo masindinde mi huli moƴƴano fa arattu mi faala an aati hunde mi arata mi tawamo tataw hara ko goɗɗum woni mo waɗude mi wallitomo kono fa zakartu mi anditi qawlahu konngol makko ko maaki kon la tabrah ta iwɗon hatta aatika haa mi are kono ɓay mi anditi ɗum ɗon falam abraha mi iwali ɗon hatta atani haa arila ɓar nelaaɗo hewti fa qultum inni nelaaɗo lagadi sami'tu gomɗi mi nani sawtan hito takhawwaftu minhu mi huli ɗum moƴƴa noon fa zakartu lahu mi sifanimo fof ko raɓɓiɗi kon fa qala ɓe maaki wa hal sami'tahu est ce que a nani ɗum a nanno ngon hito qultu minni naam mi nanno qala nelaaɗo maaki dhaka jibril awa ko jibril noon atani mo ari lan hari fa qala o wi'i lam man mata kala mayiɗo yo muhammadu min ummati ka immorde mofte maɗa ɗen la yushriku billahi shay'an tawa o sirkanali Allah hay e hunde dakhala aljannata o naatay aljanna en anda noon si o naatay direct ko alda e rewgol yiite ka o rewa yiite taw seeɗa si o yaha aljanna ka o rewa yiite buyi si o yaha aljanna kono kala mayuɗo mo yooɓaaki ko wiyete kon shirku o naatay aljanna qultum inni nelaaɗo wa in zana haysi o zini wa in saraka haysi o wujji qala nelaaɗo jaabi wa in zana wa in saraka haysi tawi woni o jini hay tawi woni o wujji madama o yaadali e shirku o naatay aljanna ko Allah yaafomo ɗi boneji ɗo o yaha aljanna tan yahugol yiite ma awa o naɓe ka yiite o sumoya embiri ɗum ɗo kono wayritoray ka aljanna muttafaqun alayhi wa hadha lafsul bukhari wa nabi hurairata radiyallahu anhu an rasulillahi ko ƴettane laɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ɓe maki law kana li hara latanino lam mithlu uhudin yeru fellu uhudi tef dhahaban kange la surruni haray hino mapinnolan hino mettalan Allah tamurra alayya nde ngo feƴƴirtalan aalego nde mi wondata e maggo salasu layalin balɗe tati wa indi tawano heddi junngam min e maggo shay'un hay hunde illa shay'un sona hara ko hunde arsuduhu nde mi tongini ɗum nde mi mari ɗum li daynin fi yuɓutugol ñamande muttafaqun alayhi aray ko hetti kon fof mi okkitiri wa anhu yettama e aba hurayra qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki unzuru ndaare man asfala minkum ɓe wontirɓe sengo ley moɗon ka jawdi aduna ka laamu aduna ka teddungal aduna ndaareɓe ɓurɗon ɓen wonɓe sengo ley mon ɓen ɓapullo fuuta sigi no wi noone wo no goɗɗo way ko hakkundejo awa ndaaru ɓe ɓurɗa ɓen wala tanzuru wa taw ndaaru ila man fawqakum ɓen wontirɓe sengo dow moɗon taw ndaaru ɓurɓe on ɓen ndaare ɓe ɓurɗon ɓen fiyon ɓeydu yettude Allah fiyon ɓeydu yondinade fa huwa ko ɗum ɗo ajudaru ɓurata tiiɗinde Allah tasdaru nde on jaasintinta nimatallahi nemaji Allah alaykum ko waɗi kono hoore mo muttafaqun alayhi wa hadha lafsu muslim kono noon hollali dey si tawi min Abdoullahi Kala mi ɓurima jawdi a yi miɗo finance ɗum fi sabilillahi miɗo gollitira ɗum ko Allah yiɗi yarli haray ɗa wawilan darude hella ngal bangal ɗon asilira ɓeyda wakkilare ɗaɓɓere nden fiya heɓu komi heɓi tawata waɗay komi waɗi heɓa kadi baraji ɗi min heɓɗi ɗi haray ɗon ella ala kono amma darugol toon fi ɓay kaari no mari nga'al no mari ndu'u no mari o'o min kadi be mi heɓa ɗum mi wi'a mi reway kore e payanɗe afirangal o mi heɓay ɗum haray ko hella ɗo woni ko haɗira wa fi riwayatil Bukhari no ari filla imam Bukhari maki ida nazar ahadukum si goɗɗo e moɗon daari ila man fuddila alayhi ɓen ɓurnaɓe hoore makko fil mali ka jawdi wal halqi e ka tagu o daari ɓurɓe mo juutude janɗa labe o daari ɓurɓe mo jawle e laamu awa haray fi wota o suno fi wota o yawan Allah o dullana Allah fi wota o ɗaɓɓirno harmiri fal yanzur haray o ndaaru kadi ila man huwa asfalu minhu ɓen wontirɓe sengo ley koyɗe makko wa anhu yettama e makko ani nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki ta'isa abdud dinari perdi maccuɗo aduna maccuɗo jawdi o ɗo perdi wa dirham e dirham wal qatifa e qatifa bi maana ɗum ko kunte kange wal khamisa e khamisa ɗum kadi ko kunte kalise bi maana perdi maccuɗo dinare e maccuɗo dirham e maccuɗo kunte kange e kunte kalise ɓay oɗo in otiya si o okkorama radi o weltoto kala tawɗo ko haaju makko ko aduna ko kala okkorɗo mo ɓe weldi
kala okkorɗomo ko o woni aaden, ko on kelɗi, ko on woni njaatigi maɓɓe. wa in lam yuta, so okkoraka tun lam yarda, o weltotako. kala mo okkoralimo on ko bonɗo, on ko wudduɗo, on ko niwayi, ko on wiyete maccuɗo aduna. siɗa faala andude siko a maccuɗo aduna ma siko a maccuɗo lahara, a ndaray woni si tawi woni an ko okkorɓe ma ɓen tun kelɗi, ko ɓen tun neldata, ko ɓen tun moƴƴinta inde mum, ko ɓen tun weltantoɗa. tawi ɓeeɗa kan a weltantako, a bonnay ɓe inde, haray ko ya faamu a jeeyama e maccuɗo aduna. rawahu l-Bukhari. wa anhu ƴettama makko radiallahu anhu qala o maki laqad ra'aytu gomɗi mi 70 capanɗe jeeɗiɗo min ahli suffa, jeeyaɓe yimɓe suffa ɓen. komɓeni yimɓe suffa ɓen en addi tafsiru ɗum ka suwaru min hayati sahaba e ka sifatu siratu nabawi sallallahu alaihi wasallam. kono en ɓanginay ko woni ahlu suffa, ɓayne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hewti makka, iwi makka senke madina. sahabaɓe tawnoɓe ɓen heɓali ko luɓa ɗum suudu, heɓali ko luwa, heɓali ka darna, ala ka naata few. nelaaɗo moƴƴinani ɓe caalihum kumɓen ko ɓe 80 nun e riwaya ko haalani en ka binde juulirde ɗon. si woni juulama janngama ha niɓɓi fof naati waali, kamɓe ɓe soraka ley caalihum ɗon ɓe waalo. nelaaɗo maki ma min hum ala ɓe rajulun gorko alayhi rida'un mo tawata hino jogii ko wiyete kon wanare hakke ko ɓe tampi. imma izarun, amma hara ko tuuba tun o mara doloke, wa imma kisa'un, amma hara ko doloke tun o mara tuuba. fagad rabatu fi anaqihim, gomɗi hiɓe haɓɓayno daaɗe maɓɓe ɗen. qad rabatu, gomɗi tawata hiɓe haɓɓi ndin holta terbi, mana gudum bajjum kum ɓe haddi tata hiɓe haɓɓi kun kadi fi anaqihim ka daaɗe maɓɓe, fi reedu ndun e awran fuu muɗum yumutu. famin ha tawa hino e gokkoy goo kolta teeri hoy goo, ma yabluhu ton ko tawata hiɓe haɓɓi ka daande, ma yabluhu ta hino hewti nisfa saqayn, ha ka feccere beleñu, e mana hakkunde horu ndun e kolɓule ɗen, ko ɗon wiyete nisfa saqayn, hara hino juuti ha ɗon. wa min ha noye mawɗum ma yabluhul kabayn, konko tata hara no ari ha hewti kolɓule ɗen. fa yajma'uhu, o moɓidireda ɗum bi yadayhi, juuɗe makko ɗen, karahiyata ka añugol antura awratu, fiita awra makko on yaltutu, bi mana ta ɗum kadi sono kala mo moɓidita juuɗe makko ɗen no holli hikum faaɗi kadi kun yaaja. rawa al-Bukhari. bi mana ko ɓe addirani en tampere ko ɓeeɗo wondi kon e o alhaali maɓɓe ɗo, ko ya en andu naafi tum ɓay a woni miskin, haray holli haray Allah no añuma. sina ɗum na ɓeeɗo wonayno miskin, par ce que ɓeeɗo ko ɓe radiyallahu anhum wa radu an. wano ƴettama ene laaɗo gala ɓe maki qala rasulullah sallam, ne laaɗo maki adduniya, aduna sijjinul mu'min, ko kaso gomɗinɗo, wa jannatul kafiri, ko aljanna kefero. rawahu muslim. ko waɗi si wiya ko kaso julɗo, ko ɓayi an gomɗinɗo ko aduna ɗo, a darata ko woni wo, a memata ko woni wo, a ñamata ko woni wo, a jaɓata ko okkoraɗa wo, wuritode no a miijota ko hay ko woni wo. donc andi ɗum ko kaso noon. julɗo aduna ko kaso makko, wonki makko kin faale hunde o fokki tanande, ta sellataka o memande nayo mim, andi oɗon oye kaso. ko ɗo noon woni aljanna kefeero, indépendant kefeero. sa wi a tewtoto kefeero ko waɗi o waɗay ko ñaami o a ñaamay, haray a yalti kaso ngon, ari ka liberté indépendant, haray ɗon kadi ñande o sokoyte, haray kadi ko onon sokkidoyte. kono woni wani ibn Umar radiyallahu anhuma qala o maki akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo Allah jogino bi manki bayya balaji an den ɗiɗi. fa qala ɓe maki kun Abdullah ibn Umaru, wonu fi duniya ka aduna ɗo ka annaka sikkan garibun, ko a koɗo, aw abiru sabilin, ma ko a taƴitowo lawol, to mbimana ko a setejo. koɗo arata koɗo yimɓe fi ñallal hotugol, o miijo fi darnugol suudu ɗon ka o waala e nder on jemma goto ɗon abadan. koɗo goyno ara koɗo en ɗo nokkure men nden welamo, o fiɓa o sooday leydi ɗo, fi yo addu ɓeygure makko goɗo, ma fi yu'u luwin, ma fi yo eggu ka woni ɗon o ara o wonta ɗo. ɗum no waɗa ko fanda ko goɗɗo no ari walugol jemma goto ma balɗe ɗiɗi, o fiɓa ɗon sodugol villa ma darnugol villa, fi tun ka o wala nder ɗen balɗe ɗon ɗi, ɓe andi ɗum ɗon waɗata ka. awa an kadi ko ya fiɓu waɗu hoore ma ka aduna ɗo, o siko an woni on koɗo. wa kana laati ibnu Umar radiyallahu anhuma yaqulu hima ma kayno ida amsayta,
he ko an so tawi woni a niɓɓi fala tuntazir wata habbita sabaha weetugol hoolo amaya jemma wa ida asbahata so tawi kadi a weeti fala tantazir wata habbito almasa a niɓɓugol hoolo amaya e nder ñallal ngal he wa hudu ƴetta min sihhati ka immorde cellal maɗa ngal waɗana ɗum li maradika fi nawnare ma nden ñande nawnuɗa tawa a girino ka selluɗa wa min hayatika ƴetta kadi gurdam maɗa waɗanaɗa gollanaɗa li mawtika fi mayde ma nden ñande tata a maayi a wawata gollude golle moƴƴele hino hitti tawa a gollanino rawahul boukhari قالوا بي في شرح هذا الحديث كفيرغول أودو حديث موجة ومعنى وندفير لا تركن وتا أونيو إلى الدنيا يهاي أدنى توم ولا تتخذها وتا جوجيتو أدنى وطنا هدو ولا تحدث نفسك وتا يوتو ونكي ماكين بمعنى تاوي ميجوكا ونكيما بطول البقاء فيها في جوتو قول هدقو أدنى أنا يؤمن ويمسي وماي ميرا عندي أن mi wuuray waɗiɗo mi watta ɗo ma mi wuuray tel mi watta ɗo ta jaɓu wolande wonki makin num faami wonki makin ene an kikiɗa tawatama ma ene an bimbi tawatama ko ɗum waɗata kala bone mo wonɗa a hulay acca kala moƴƴere nde ala waɗude a hulay waɗa kono sa haalani an tigi wonki makin a maayi wotuma duuɓi capanɗe tel feƴƴi andi kala bone mo jokkuɗa a jokkay ɗon ayinne on sa e accoe kala moƴƴere nde ala wadde kadi a satoto a haamay ɗon ko a andade sintata mi accay ha hunde kaari simi waɗa mi accay ha hunde kaari simi acca ayi naatay haamugol ko anda sintay ma sintata nelaɗo maki ɗum wala bil itina'i wota yewtu wonki makin kadi fi deƴugol biha e oɗo aduna wala tata'allaq minha wota yow wonki makin e aduna illa bima yata'allaqu bihi al-gharibu sona konko koɗo yowata wonki muɗum kin fi gayri watanihi e nder nokkure tawayde wona hoɗo makko ngon wala tastaghil wata soholin fiha fi aduna bima la yastaghillu bihi konko tawata soholirta ɗum algaribu koɗo kala ko tawata koɗo haaju makko ala e nder ka o werna ɗon ɗo yo wonu ɗon ha e bimbi o yaha an kadi wata haton jin ɗum e nder oɗo aduna alladi on koɗo yuridu falaɗo addahaba yahugol ila ali faade ka ɓe ngure munde wa billahi tawfiq ko Allah wodani hawrondinal wa an abil abbas sahal bun saadin as-sa'idi radiyallahu anhu qala ma ki jaa rajulun gorko go arno ila nabi kana baji Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dullani tindina ala amalin e dow golle ida amiltu tata simi golliɗe ahabbanillahu Allah yiɗa ila wa ahabbani nas yimɓe ɓen kadi fopp yiɗala fa qala nelaɗo maki nanu moƴƴa ko waɗata tawa Allah yiɗete yimɓe ɓen kadi yiɗete ko ɗum ɗo amara solution go tana sa waɗi ɗum ɗo feere o ala Allah yiɗete feere o ala yimɓe ɓen yiɗete izhadu fi dunya ruuɗo e aduna terto aduna hayfin fi aduna yuhibbuka Allahu Allah yiɗe noone no Allah yi'irma hiɗa kura so fi aduna hiɗa doga ɓawolal aduna hiɗa darto ɓaawo aduna hiɗa wakkilano aduna o ko noon o hibbirayma ko noon o añirayma washad ruuɗo terto fima inda nas ko woni kon e junngo yimɓe ɓen yuhibbuka nas yimɓe ɓen kadi yiɗe noone no ittirɗa haqqille ma e himme e faale e ko goɗɗo ko wo ko noon o hittinirta fima noone no waɗirɗa haqqille maɗa ɗen e neɗɗo on wo e jawdi makko ndi wo ko noon o añirayma masala si tawi woni antuma nodduɗa lan téléphone wo matuma addanɗa lan lettre ka email an wo matuma mi yiɗa yaltita ka kuru an wo ko argol ñawlolan ma ko argol torolan ko ɗum naadata ɗon ha fawa ɗon Abdoulaye kala e fenade simi andi tun ɗa arde mi andi ko an konki ka baafal kuru mi yetoto ɓe yetemo mi alaka andi a waɗi mi añima antuma yaltutuɗa o ko toragol e ñawlagol e yuruminkinagol wonki ko muulira ɗum yiɗugol jawdi muɗum ndi mawla ndi hino maapi tun no ndi ɗuuɗira ko ndi ɗuuɗi wo ko ndi ɗuuɗi ko ɓeydata ndi yaara yeeso si tawi no antuma arɗa o ko ɗoytata jawle yimɓe ɓen ko ñawlelan ko okkorelan ko wallelan ko woytugol e yimɓe ɓen yowagol e yimɓe ɓen hara yimɓe ɓen yiɗatama e hoori ɗum ne laaɗo maki terto aduna Allah yiɗe terto jawle yimɓe ɓen ta wujjuɗe ta toroɗe ta ñawloɗe ta accuma wonu e majje yimɓe ɓen yiɗe haray ɗo ko wasiyemo Allah subhanahu wa taala wasi o ɗo gorko arɗo kanelaaɗo landimo ngal ɗo landal
haray enen kadi on wasiye hewti en hande. Hadisun hasanun, hadis on ko labaɗo, rawahu ibnu maja, koye ibnu maja on ko filli hadis on wa gayrihi, ko yoɓɓogo koynamo kanko bisnadin bi asanidin hasanatin e tugorɗe moƴƴe. Donc haray en hattinay ɗo darsu en on, par ce que en yi woni ɗo hella 40 minutes yiltoɗo rewto ɗin ɗum ɗo kadi ha famen si feƴƴen.